جرونهیا کردستان ج روجاوی کردستان دماوا خوش به بینرین هجا ایران نه آدار 2026 روجان روجا دوشمه او به خلاکه کردن آج برنامه روجا فهم لپیشیاوانه بینرین هجا شری آمریکا اسرائیل یا لدیج ایرانی ده روجان خواهی دی بجم بر به تجاندنی و دچه هفسنگیان هیزین لروشلات ناویج همه پشتی وی شری ایدی به آوه که کرد هجا شر و ایریشن لسرانسری حرمی حتی نها بونه سدما کل لیازده ولاتین لروشلات ناوین 1675 کس بینه کشتن افشار نتنی باندوری لعنین شردکه لده همان دمیده باندوری لجیانا روژانه یا بمیلیونان کسین هم لروشلات ناوین و همجی لسر اصلا جهانی به آوه که گشتی دیگه هر وها باشروش سیاسی یا حرمی جی باندوره که سرکه جی ویروشی دبینه کرد به تایبتیم کردن روشلات کردستانی ده وی پیواجوی ده هم جهلا اولهی او هم جهلا پیشکفتنی سیاسی و وکی یک جواکن هری بالا هر کسی لسر درد که و پیش هر کو باشروشا حرمی تینی قاش کرن و جاری راست روش و رولا کردان گرینگه که زیده جبوی تی وقتاندن اما دوی ساعتا برنامه خویا روژف ده حول بدن که دوی چارچوه دم مجارا سرکی ها هی بریا میوانین خواهین هجا و بینرین هجا را پار و بکن لی او جیم پشتی بین آفری بلی بینرین هجا ده ساعتا دسپیک یا برنامه خویا روژف ده اما حول بدن مجارا شریک و او ده روزن دوام دکن لی باندورا هری سرکه یا لسر روشلات کردستان و باشوری کردستانی امی بریا میوانین خوین هجان نقاش و گفتگو بکن جبو وی کشیم دو میوانین من هجاد ساعتا دست بکیده به مرا آمده که یک جوان کاکشار اورامار هم نویسکار و جوان و روزنامه وان پیشکش وان یعنی گلک پیشه هنه که از دکارم جبو اول کاکشار بجم از دبجم شواتا خوش به اول کاکشار شب باش، شیوار باش و شانک خوش و بخبرین گرم و گرگین کو لروشالات ناوین ایران روشالات کردستان هنه خدمت داینه سرسری من بله هر هی اول کاکشار و میوانی می دوامین جی جمعه گرمیانی چالکوانی سیاسی لباشری سلیمان یه باشوری کردستانی بمریا اول جمعه دمات جی خوش به دم باشه شغالگان سلام روزمایی و بو بینرانی و میوانه کتامش سلام و ریس جمجی جبوا هر دو میوانین هجام ها بینرین هجام هماویه که بگن هم کاکشار خلک روشلات کردستانی و همجی حوالا جمعه باشوری کردستانی کو یک جهری من وقت قادا شر یا ده روز لیهاتی می روشا داویه به هر دو میوانین خوین هجار نقاش و گفتگو بکن ل اگر به تایبتیم ام بجن حواله جمعه لی خونه گیرم جگل حوال کاکشار دست بکنش برکم روشا روشلات کردستان هم دخوازن دست بکه هنه که آگاهیان ببینارین خورا پار بکن حوال ام همه شتا دست بکن کاکشار جبرکو اف دمک دریجه لروشلات کردستانی برای هر کسی لسر هیا ده روش در باز بون جشر همش بووان ده روشین در باز بویم تشتا کوام روشلات کردستانی هیم بون اد ام بزاربن کو پیوست ویم بزاربن چنه گلک سپاس روشک نو روز بروز دم قادا شردا لإيراني و لولات جينار و سياسة أمريكا أو جهراندنين كو چه دبن هريداوية جدوه و شویدن و مجتبى خامنه‌ای و جیگری بابی خو حتی هل بجارتن و اویجی بو سبب کو کریزک چه بو قیمت پترول گران بود جاره یکی دی 4 سال در باس بویدا قیمت هر برمیل که پترول گهش 118 اورویا البته تنی مسئله هل بجارتنا مجتبانینه مسئله او ریبند هرموز امنیت دیدان تنیه به زحمتی شرکت انرژی دکارن گمین خو لوی داره در باز بکن رین دندگرن و هرشین ایران جی بو ولاتن وک عربستان، قطر، امارات، ترکیه، قبرس، باشور کردستان عراق جی بردوامن و تناقضک بنابرا ری و ریبازن و سیاستا تبلیغ یا ریبرین ایران هیا پزشکیان تشتکی دبیجه مهاجرانی تشتکی دن
دبیجه و ام دبینین کو دوان چند روزانه دا هری زیده ایرانی بنکه و قرارگهن لشکری استخباراتی قرارگهن لشکری ین ایرانی لروشالات کردستان دبنا آرمانج ایرو لسنندجی قرارگه که لشکری و استخباراتی یا شهرانفر با آخر کرن یک جارا یکی لماکو سالماس خوی ورمیه دیسا او بنگه و قرارگهن لشکری استخباراتی با آخر کرن یک خلق گلکی کیف خوشه جهیلکی کو دبینه او قرارگهن کو لجی وان پیویز بو فابریقین کار کرنه ین چیکرنا وقت بیجن جیانه که بو خلقی چی ببین همو سرسری وان دا خراب دبین او شرین کو بریا او قز بوجه ایرانی لولات جینار هات نکرن گلک حزب الله جند الله نظام حماس و لبنان تستوردان دولت ایرانی لسوریه لعراق و ایروج ام تأثیر آوید بینیم بریا حشد الشعبی شوا در بازبوی 170 و چند فوزه هاویتنا باجار حولیره یعنی پشتی او یعنی او وقت بیجن نفرت او بومبیا و شارتی جه سال 1979 حتی نها لحرم بلاو بو و ام دبینین کو ایرو چقدر تاثیر که نگاتیو لسر جیانا خلقی چه کریه به هاتنا اسلاما سیاسیا کو دست پیکاوی ایران دست پیکر و او هیزن کو لیمن لولات دنیا عربی هفکاریا ایران دکرن ایرو اوجی تهوی کو گلک جهاتنا سرکوت کرن ریبرینمان هاتنا کشتن اما ام دبینین تاثیر آن مثلا لسر جین کو آسایش تیده هیا دموکراسی تیده هیا چه باشور کردستان به چه روجاوای کردستان به ام دبینین تاثیر که گلکی خراب چیکریه ل ایرانشی ایرو جرا یکی ل بازار مکه تهران اصفهان وقت که ولا یعنی جنوب باشور ایرانی بازار گریدایی وقت بیجن کنداوا فارس ل لورستان ل اصفهان ل گلک بازار هرشن فوزهین به بالافرا لسر بنگهن اکونومی لشکری قرارگهن لشکری استخباراتی بردوام بون اسرائیل گلک به اصرار کو افشار بردوام به جبر کو دخوازه جیرخانین قابوری سیاسیین لشکری همیا ویران بکه تشتی کل سوریه کر پشتی تکچونا بشار اسد کاکشار مگوتی هم روزنامه‌وان هم نویسکار هم جلی کلینرش بر که گلک آگاهین کلیگر هست هول داكو بنرين مرا بارفا بكم بطيبش خو مجارين كنت قال كري كاكشار امي حول بدنكو هناك باواك برفرهتر و باندورا وان فجاري يا لسر هرمش بون نها وجبو باشروج بتشاويبه هناك دنجا من نقاش وگفتگو بكن لي روشا باشوري كردستان جما گوتما واك يك ج انيا شرلي هاتياكو هم جاليه عراق و هم جاليه ايراني و جالك اليان و ایرشک لسر خاکا باشوری کردستان لسر هریما کردستان پیکتین جبوی که حوال جمعه همه اسویه که پرز بکن بریا 2 ساعتان بو بار دیکم جاره کدن جی لباجاری هولیره تی گوتن کو درونک لطاقه کم جیان یا هولیره کتین ها روشا گشتیا لنوا هریما کردستان به طیبتی بچا و یا به دست پیکر نوان ایرشان ره سپاس راستی ئەو گۆڕانکاریی کەواتە بە پێشەوە لە ڕۆژهەڵاتی داهات زۆر بە سەریعی تێپەڕەوێ دەربازەوێ گوویە ئین دەربازەوێ ینی سەد گرنگی تەسیری خۆی لەسەر باشووری کوردستان کردووە و باشووری کوردستان کەوتەتە نێوان جەنگەوە بەڕاستی ینی لە نێوان ئێران و ئیسرائیل لە نێوان ئێران و ئەمریکا و ئیسرائیل باشووری کوردستان کەوتەتە ناوەڕاستی ئەم جەنگە ینی تاکە وڵاتە ئەمڕۆ تاکو جێگایە لە هەر وڵاتۆ هێرشێک بێتە سەرک ینی هەم شارۆخی ئێران و حەشدی شەعبی لێ هەمیش ئەمریکا و ئیسرائیل هەڕەشایەکەن کەوا زیاتر باشووری کوردستان بمەیل و ئێران بکوێت هێرش بکەنە سەری ڕەوش ئاوارتێ لە باشووری کوردستان ڕەوشێکی نەخوازراوە هەیە ڕاستە و ڕاست باشووری کوردستان نەکەوتێتە ناو شەڕ بەڵام ڕەوشێکی نەخوازراوە هەیە خەڵک لە دڵڕاوتیایە ملەت گەل لە دڵڕاوتیایە و ئەبۆ ئایندە نازان چی ئەبێت چی نابێت ئەو جەنگەیش
ئەو سەری دیار نییە جارێ دەنگێکە مەزنە گەورەیە ئەنی دەنگێکی بچوک نییە دوو هێزی جیهان شەڕەکەم لەگەڵ گەورەترین هێزی ناوچەکە ئێرانە بۆیە ئەم شەڕە ڕاستەوخۆ لەسەر باشووری کوردستان کاریگەری هەیە و ئەبینین لە یەکەم ڕۆژەوە تا ئەم شەوی سعاتوەرێ هێرشی درون و سەوارێک لەسەر هەولێر و سلێمانی و ناوچەکانی تری باشووری کوردستان لەسەر ئەمریەکان و تەنانەت کۆتە سەر جێ سیڤیلیش یعنی بۆ خۆی جێ مەترسیە بۆ خەڵکی باشووری کوردستان و باشووری کوردستان نایەوێت بکەوێتە ناو ئەم جەنگە ڕاستی وەکو سەڵک وەکو حکوومەت وەکو ئەحزابی سیاسی لە باشووری کوردستان نایانەوێت بکەونە ناو جە ئەم شەڕەیانی و ڕاستیش نایانەوێت تەرەفێ بن یانەوێت چۆن بڵێ لەسەر هێڵی سێن بمێنن یان لەو ناوبەرە بتوانن جارێک بەرخۆ بدەن چونکە ئەو شەڕە هیچ لە بەرژەوەندی خەڵکی باشووری کوردستانە نییە بۆ ئێستا یعنی شەڕێکە باشووری کوردستان هیچ خۆی بەشداری کرد کە هەم بە شەڕ بە استراتیژی بهین و پێویستیش ناکات باشووری کوردستان لەناو ئەو شەڕا بێت شخو هر تێکیلداری ویەکە ببوور ئەوەڵ جمە هەر تێکیلداری ویەکن ها ji ڕۆژە دەستپێکی حتانها ئەمەژین هەم سیاستمەدار ڕۆژنمەوان سەرکردەیان باشووری کوردستان پارتیên سیاسی و kesên ku tê naskirin jî di her fersendê de dibêjin em weke başûrê Kurdistanê herêma Kurdistanê bi tu awayî naxwazin bibin beşek ji vê şerê û dixwazin şer ji herêmê dûr bikin lê ji roja destpêkê hetanha hem ji aliyê Îranê ve û hem jî ji aliyê Iraqê ve êrişt li ser başûrê Kurdistanê çê dibe yanî çand dikare pêşa vê yekê were girtin gelo bi bangaziyan tenê ev yekê pêkan bibe ڕاستی ئەم پلانگێر و شەڕانە توان بڵێ مەشێخ مەقسوود و دەست پێ لە ڕۆژئاوای کوردستان و ئەو پلانگەرەی کەوا لەسەر گەلی کوردێ دەست پێ کرد دەست پێ خواستن یعنی ڕۆژئاوای کوردستان تو نەبکەن و ئەو ئەزموونە ڕۆژئاوای کوردستان هەیە و ئەو مەسەرەیە لەوێ نەمێنێت قۆناغی دوو بێنە سەر باشووری کوردستان ئەم شەڕی ئێستاش ئێران و ئەمریکایە بەڵام هەندێک لایەن ئەیانەوێت استمرارية بدنا أو قناعة أو شرط الأنجيرية لسر باشووري كردستان يعني دميك أو يرشان لسر باشووري كردستان إلى لا ينحش للشعبي والعراق طبعا أما دستدو إيران بعضهم يعني إيران راستوخو يرشناك لسر باشووري كردستان يعني حشد الشعبي كان حشد الشعبي هكذا سزاني ولا يبوتي لسر فرمان بكو ولا قد لسر باشووري كردستان بوي أفوازن لا يعني أو أزمني براسي أنوات يشتغل قناعته لا يعني أو أزمينا باشووري كردستان وكو خۆی بمێنێت ئەو هێرشە بەرکراوی لەسەر گەلی کوردستان لەسەر باشووری کوردستانی شەیە گرنگی باشووری کوردستان بۆ پارچەکانی تری کوردستان زۆر گرنگە لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا باشووری کوردستان بۆتە ناوەندێک هاوپشتێک بۆتە هێزێک پشتیوانێکی زۆر باش بۆ پارچەکانی تری کوردستان و تاکە هەرێمە فەرمیێتی هەیە لە عێراق و لە نێونەوەکە فەرمیێتی هەیە بۆیە ئەتوانێت پشتگیرێکی بەهێز بۆ پارچەکانی تری کوردستان بکات بۆیە ناخوازن ئەو پشتگیرە لە باشووری کوردستان هەبێ بۆ پارچەکانی تری کوردستان لە یەکەم ڕۆژە تا ئەمڕۆ هێرش لەسەر باشووری کوردستان بەردەوامە یعنی قاعدەی ئەمریکی لە عێراقیش زۆرە لە بەغدا هەیە لە حبانێ هەیە لە عین ئەسەد هەیە لە جێدنیش لە عێراقا هەیە بەڵام بەس لە سلێمانی هەولێر ئەخەنیانی بە بەرنامە و بە پلانە ئەو هێرشانێکی لەسەر باشووری کوردستان وەکو تۆش ڕاستی باشووری کوردستان نایەوێت بکەوێتە ناو ئەم شەڕەوە ئەوە داخوێنن نیە پێویستە لەلایەنی کردداری ینی سەرکردەکانی باشووری کوردستان سەرکردایەتی کورد لە باشووری کوردستان پێویستە هەموو هەوڵێک بخەنە گەڕ بۆەوەی ئەو شەڕە لە باشووری کوردستان دوور بخەنەوە یعنی لە خانجاتی باشووری کوردستان نیە و ئەو شەڕە بێتە باشووری کوردستان بەرفراوانتری شەبەکەران پێویستەکە ئەو شەڕە نەگێتە باشووری کوردستان بله نا کاک شرس بیم لگلته و ویکش تا پرس بیم نهاتا دنوا گوتنی خودشی هم بحثا ایرشین کو اسرائیل کر هم جی بحثا گوهرتن و شریک بلا بوی تهنه کی قال کر لام هنه کیوسا بش هرن شخوهری داوی وقت جانی زمان یعنی لیدر اولی ایرانی نو هاته هل بجارتن اجو کره خامنه ای بو گرو اف گوهرتن کو پیک هاتیم چه قاسی به باندور لشری هی بکه او بوی کره اف شریکون ها هی د پاشرو جوی د چتی خویا کرن بردله که بچه اویش با وی شری هيا دبکو اف شر ته روجا بردوام به دوان ده روزانه دا گلک معادلین شر ین هیزا ی بینگو هراندن هیچ گمان تدانیه کو شر کو هيا دستی اسرائیل و امریکای گلک بلنده جه ده روزین در باسبوی حتی نها کو ام ده روزا ده هيا شر داینه صد هشتی
هیزا فوزه هاویتن یعنی بکارانین فوزه ایران به تابعیت بالستیک کمتر بویه ایرو به هلبجارتنا مجتبی خامنه ای را دولت ایران یعنی هیزا سپاه پاسداران دا دیار کردن که نفشک نو یا فوزه یا ملدجی اسرائیل و امریکا یعنی برجواندین امریکا الحرمی بکار آنینه جوانه هندک دبیجن بصدان فوزه بکار آنینه هندک دبیجن 17 جوانا بکار آنینه و وکه دنجی هدی ولاتن منطقه جی راکسیون آنجی حلوست خود دیار دکن دبیجن ام نکارین ایدی به حلوست بین به کریار بین لهمبری او شرکو ایران دفروشه ولاتن ما و برجواندین مین آبوری لدجی یعنی ویران دکه خراب دکه جهیلا دنجی گروپین اپوزیسیون ده ایران دا هدی کتنه لبو لباتک دن به تایبت آلین کرد لگلکی به احتیاط تفگر دکن دولت ایران جی آگداری به هیزیه بردوام وقت بیجن تهدیدات دکه گفا دکن کو اگر هن حرکت بکن امی وها بکن لی دهندری ولاد دا دوار آبوری دا هدی جی ایرو دا او کمبونا گازه کمبونا پترول وقتی که کمبونا تشتن خوارنه هدی رنگ و روی خونشان ده ذاتن گرانی جهد و حسابا درکتیه وکی دنجی کریزه که انرژی لجیهان ها هدی دست بید که ایرو لآلمانیا بو جارایی که قیمتا لیتر که بنزین 2 اورو نیوا در باز بو یعنی 140 و یا گازه 105 در باز کرد و دوی ناوی دا یکو ضرری دکن ولاتن وقت چینه امریکا و جهمیا زیده تر ایران بخوش برکو 17% جه انرژیا کو ایران ده فروشه جه و آوریا تنگه هرمز در بازکن نکاره بو دمک دریش و آوریه وقت بیجن وسا دنا امنیتی دا به آسایشی دا بهیله بروین دیجی اگر وها در باز ببه وها بچه ام نزانین مجتبی خامنه حتی چند ساعت دن آن حتی چند روز دن ساخ به چونکی امریکا و اسرائیل قبول ناکن او به احتمال که پر زیده یه به کشتن کسی که به آزمونه به تجربه بلا کره خامنه بید او به زخت و زور دولت یعنی سپاه پاسداران که همو تشتن ایران دوار آبوری سیاسی اردنگاری ارتش همو دستیوان دایا او بسر خلقی دا سپاندن ام نزانی حتی چند ساعتن چند روزدن یه ساخ به اواجی به کریزک و ایرانی هنگی ایدی بر به هلوشینه وده چه ذاتن لکردستان گلک جی خود ترکاندنه ده مزگفت دا ده مال خلقی دا هیزن آسایش هیزن پاسدار هیزن استخبارات خوبه شارتنه جسارت خلقی گلک بلند بویه حتی اگر رژیم بمینه جی جوروشون دا وکه کچاوا سوریه پشتی شورش روژاوا و نگر روش خویا بری دما خویا بری لی ایران جی لی روشالات کردستان جی به تایبتی هنک پینگاوی بین آویتن لسر وان آزمون و وان پلان و پروژه که حتی نها پارتین سیاسیان روشالات کردستان پیشکشی دولتا ناوندی کرنه که مخابن به برسف من و ایروژی او بخو ضرر و زیانین و یکی دبینه نه جواکا ایران جواکا که گلکی براستی تولی هوا خلق گلکی به هیویه جهیلکی جی هیویه گلک کسا هنکو امریکا به لبجاهی هرش بینه و دولت تیک بده لی ام نزانین حتی صباحی چه بقومه اما وکه ریبرین امریکا وک ترامپ و وکین اسرائیل نتانیاهو دبیجن دمین نیزیک دا تشتی نوی چه ببه تشتی نو چیه احتمالا که پر زیده یعنی روشا هرشه بو سر ایران بگوهرینن لکردستانی بلکه سر بجاهی وک ارتشه یعنی وک هیزا کرده هرش هبه او هفکاریه بکن اسمان کردستانی بجاره که بگرن و وقت بیجن کرده بگرن جیر سیوانا خوکو بکاره بن هفکارین وان بن آنجی
زەختên xۆ yên bombarankirinê derbasî hinek wek dibêjin pêngavên nûtir bikin û ew ciyên ku mane û Îran pîçekî niha pê dijî êdî bibe sebeb ku nefesa dawiyê ya dewletê bê birîn hingî xêrî helwişînê hiç rêyeke din namîne tevî ku li Îranê em opozisyoneke bihêz jî ne hundur da ne derve da nabînin. Opozisyona ku bihêz ew amade ye tenê 4-5 wilayetên Rojhilatê Kurdistanê ye. بله نها هەواڵ چوومە بە تایبەتی لە باشووری کوردستانی ما گوتیا ji hema roja destpêkê ya êrişaniya ku pêk hatiyan got bêje şerê di navbera aliyan de nêzî 200 caran êrişê xaka başûrê Kurdistanê hatiye kirin û li xeta snûriya yek ji xetên herî dirêjên snûr jî di navbera başûrê Kurdistan û Rojhilatê Kurdistanê de ye. Niha ev gundiyên ku bi taybet li ser xeta snûr ji bo wan tiştek hatiye kirin tê kirin an got bêjin qet tedbîrekê hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo vê yekê heye? Yani berbiçav tiştek xuya dike? بەڵێ ینی لە سەر سنوور هەندێک تەفگەر هەبوو حرەکەت هەبوو یەک لەوانە لە حاجی ئەمران پێشمەرگە چووە ئەو منتیقانە ئەو ناوچانە بەڵام دیسان ڕەتەشیە و سوپای پاسەوانی سنووری عێراقی ناوچەی پێنج جوێن دوێنێ سوپای سنووری عێراقی ینی فەرمی عێراقی ئەو سنوورانە و لە چەند جێیەکی تر گوندەوار و ئەمانە لە خوارد من قەسری شیرین و خانەقین و دەربەندیخانەوەناوە گوندنشینان ئاگادار کراونەتەوە نزیکی سنوور نەبن یعنی ئەوەی مەڵماڵات و خەزی حیواناتی هەیە نزیکی سنوور نەبن بە درێژایی سنوور ئەو ئاگاداری لێدراوە کەس نزیکی سنوور نەبێ ینی ئەوەی جێگایەکی شەڕە و مەترسی هەیە لەسەر ژیانیان چی ئێران لیان بخا یان ئەمریکا لیان بخا بۆی مەترسی لەسەر ژیانی هاوڵاتیان نەبێت لە درێژایی ئەو سنوورە ئەو حرەکەتانە ئەو ئاگادارکردنەوانە لە باشووری کوردستانە هەبووە وەکوتر ملت هم ملت و هم شار و ناوچانەی نزیکی سنوورن ئامادە باشییان کردووە بۆ هەموو ئەگەرێک مثلا ئەگەری ئاوارەبوونی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەگەری هەر ئەگەرێکی نەخوازرا یان ئەگەرێکی مرۆیی بێت کۆمەڵگەی مەدەنی و خەڵک و حکوومەتیش هەندێک ئامادەکاریان کردووە لە نزیکی سنوورەکان وەکو ئامادەکردنی شوێن بۆمانەوەی خەڵک یان ئامادەکردنی خۆراک هەندێک ڕێخستنی خەڵک هەیە لەو بوارەوە ئامادەسازی هەیە خەڵکی باشووری کوردستان ئەوەیە بڵێن ئەزمموی هەیە مانگێ بەرێ بینیمان چەند خەڵکی باشووری کوردستان بۆ ڕۆژاوای کوردستان هاوکاری کۆکردەوە و کۆتە تەفگەر و حرەکەت بە پشتگیری خەڵکی ڕۆژاوای کوردستان بە هەمان ڕۆحیات بە هەمان ئامان خەڵکی باشووری کوردستان ئامادەیە بۆ هەر ئەگەرێکی نەخوازرا و خوانەخواسە لە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بقەوێت دروست بێت بتوانن هاوکار بن و پشتگیری بکەن و نەیەڵن خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان توش کێشەیەکی ئابووری یان کێشەیەکی ئینسانی مرۆیی گەورە ببن و ئەوە ئەرکێکە لە سەرشانی خەڵکی باشووری کوردستان هەموو حکوومەت لایەنی سیاسی هەموو خەڵکی باشووری کوردستانیش بله نها جخوا دروژن درباز بوی دژی گلی جاران هاتا گوتن اف ایدیشن کوپیکتن نتنی جالیه ایرانی هنگ جالیه عراقی و جالیه کومین کن یعنی جداین لنوا عراقی ایدیش باشوری کردستانی دینا کرین گلو دوی چارچوبه دقیقاً بیشین لنوا باشوری کردستانی و بطایبت دالیه حکمت ده دالیه پارتیین سیاسی و دالیه لشکری ده جبوی که هشاریه که بله هر لا يكم رجوع طبعا هذه كجمهورية كردستان كويتة مالين إنذار بعربي يعني كويتة آمد صازي آمد باشي تولنا بلام آمد باشي دو لا آمد باشي يعني هذه كجمهورية كردستان ولا ونوري با ولا قال حكومة العراق والجزائر نزي حجم شعبي آمد باشي كذا ولا يعني مقارنة يدني من شيء صار ولا قيام زي هذه كجمهورية كود بدل لو هي رشانة كناصر في إيران لا خاصي باكي كردستان ورش كلاوس كجمهورية كردستانش تقيا وزال دوري بردي بكو هنا ويا او هرشانه اتكسي بردوامي هي وتايسنه وستاوا طبعا او هرشانه همو هذي عراقيين طبعا او ميليشيان تواصل بايران ميليشيا زور حشد شعبي زياد لفت اللي هو الكتيبه هي بلان كاتبانيان زياتر ولا ينظر ايران هي اوانك توجه حركه التفجير بجي هرين كردستان بدون هايوجن ومشكل هايوجن ولا حركة ودمي بيش حركة كنا حركة هذه ولا سياسة شغلة بغداد واستعلاء ثانية تواركزي
بەڵام ئەو گروپانە دەرەوەی یاسان ڕاستی دەرەوەی سەیطرەی حکومەتی عێراق و سوپای عێراقن ئەو فروقات و ئەو هێرشانە ئەگەر هەیە بەردەوام بێت. بله نها کاکشار از بیم لگالته و بطایبتی ما گوت یا یک جمجار سرکش خو زخت طبعا ایدشان یال سر حریم باوی که گشتیم باندورا یا دای پیکانینا لگوری پیش دیترین تا لگوری نرینین تا جبو وی شری آمریکا اسرائیل خو باش درآمده کربونیان جی ایرانه جبرکم گلک ادعا همون کش خود گوتن دنوا هفته کده و کمارا اسلامیه ایرانی تیک بچه و دیاره کو دنوا وان دروژین داوی ده جهنه که وسا دختا شر بجم دا کتیه آنگان بجن وسا حساب نوتین کرن لگوری تا ده وی شری ده هری زده که خو باش آماده کربو؟ البته هری زده اسرائیل خو آماده کربو اسرائیل پیش دستی کرد لی آمریکا داما دید که اسرائیل پیش دستی کرد به هجت آوه هنده که لشکرین ما بینه کشن جهیلا ایران و بکه ببنه آمانج دست به شر کرد یعنی هرشایی که وان انجام ده لیهون خصوصیت ترامپ دزانن ترامپ دخوازه لحریم وک آغای قدرتمند به هیز یه دنیای تم و تم هیزا خو نشان بده بروی هنده جی هرشا یکی آمریکای کرد پشراجی اسرائیل ده روبرکی برفراوانتر دا دست به بمبارانا و هرشا سربنکین لشکری امنیتی وقت بیجن ین بریوبرین ایرانی کر او تیدا جی مدید خامنه‌ای و 40 کسی دن جرهدارین پایا بلندین ارتش و هیزن سیاسیین ایرانی هاتن کشتن البته ایرانی جو خو آماده کربو و وش بیر نکن جه 1967 کشتار اسرائیل و عربایه چه جاره و نکاریه ده هندری پایتخت اسرائیل دا ضربین گران لی وی ولاتی بدن اما دما ایرانی به فوزین بالستیک کاری خو بگهین تاوی داره و ایرو جی دو کس هاتنه کشتن او حیبت آسایش و هیز اسرائیل لی دنیای و لی حریم هاته شکاندن ده براور دا هیزا دا ایران 47 ساله دورپیچه که آبوری همو آلیل دوریه لی اسرائیل به همو شویه دنیای هفکاریوی کریه دما اموانه بدینه هر دوا بدینه برهف دست ایران جی دقادا شر دا بلنده او تو دبینن ها شرد فروشه همو دنیای جی بریا هیزن آلیگرین خو لباشور کردستان بنه ره حشد الشعبی هیزه که کو به ترسو به او تی سلیمانی حولیر که آرمانج ولاتن عربی دکانه آرمانج برای یمنیا برای حماس برای نظام کیوکی تاوی کو شاخو بالن ویل حرمی هاتنه شکاندن ریبرین آلیگرین وان ل فلسطینی ل اسرائیل ل ولاتن دن هاتنه کشتن او داویه خامنه‌ای بخوجی هاته کشتن لیل برادا بومه اثبات دبکو کشتنا کسه که ده سیستمه که 47 سالی دا نابه سبب کو زود تیک بچن اوانه برده خو آماده کاری کرنه ایران ولاته کی گلک دولمنده دواره هیزه دا مروین آلیگرین خو اگه زساده 10% جیبن پرورده کرنه همه تنین حال ایران بین 6 جورین هیزین سرکوت کرنه خلقه هنه ین لباسین وان کنجین وان سبیلن سپاه پاسدارانه استخبارات دناوا ارتش دایه نظام جهادینه حزب اللهینه بسادان اویندن حتی لدروجی هیزین سرکوتگر آنینه جارنا خلقی دیتنه کو عرب هاتنه لتهرانی لدجی خلقی کار کرنه یعنی دیوان 47 سالانه دا سیستمه که دیکتاتور ما آب وقت دبیجن سرکوتگر کو تنه بو پاراستنا خو او دم و دزگاه آوا کرنه کردستان مثلا بنیرن تمام کردستان میلیتاریزه کریه بروین دیجی تو دبینی ایرو اسرائیل و آمریکا همون روزه به دهان یا لروشالات کردستان وان جیرخان وان لشکری وین آبوری ویران دکن به تایبتی لشکری اجا پیش روز یه چه ببه از فکر دکم دوان 10 روزانه دا همو تشیش هف درکبن چونکی ایدی دنیا جی قبول ناکه ایرو 7 ولاتین گروپا هفته رونشتنه که تایبتی یا امرجنسی یا اورژانسی به هفرا کرنه که چاوت کارن پیشیل و کریزا آبوری بگیرن آمریکا ترامپ
کو ببی بجداریا ببی دستورا کنگره دست بوی شری کریه دبن زختکه گران یا سناتور و وقت که کنگره آمریکا کشکا سپیدا کو تا اف شرا دست بکر نها کریزه که انرژی آبوری د دنیای دا دست بکر شانسی کو وان ولاتانه هنه کو آلیگری شرن اوه کو زستان خلاص دبه هاوین تی او کریزا گازه یا اوید بلکه رنگ و روی خو نشان نده اگر زستان بویا نها بلکه دنیا را ببا سر پیا ایجا دوان وی شر وان ولاتانه دا 8 میلیارد انسان ضرر دبینن بوکو هندک مروی دین دیکتاتور وسا کار شرفروشیه دیکن او هیوی دارم اف دیکتاتور جی جهوله رابه چونکه هنگی نفسه که نوی بکوه بر حرکت سیاسیا کرد یعنی تو دبینه با شور کردستانی به صدام جاراتی بمباران کرن لی نکارن حرکت بکن نتنه کرد یعنی ولات دنیا جینار جی عربستان سعودی رقیبه که اساسی ایران لی نکاره نفسی بکشه نکاره شرکی بکشه چونکه ایران هنگیه تام بکه آرمانش شخورا بله شخو هر تکلداری که من دخواست شتا پرز بکیم کاکشار لی ام به حوال جمعه جی پرسات تکلداری باشر از داویشه بکیم جبوام هنه که به طایبت قالا پاشروش روشلات کردستانی بکن ناول جمعه دناوا روشن در بازبوی دم هم جه سروکی یکیتیان اجتماعی کردستانی بریس بافل طلبانی و هم جه سروکی پارتی دموکراتی کردستان مسعود بارزانی جاینن وسا گلک پیام و داخویانی تکلداری وان ایریشن لسر خاکا حریما کردستانی درکتن پیامین پیشنگ و لیدرین کردین لحریما کردستانی جه آلیه گل و چواهاتن دیتن هاتن شیرو وکرین گلو اف یک وکه هلوستا تیرگر هات پیناسه کرن؟ او پیامانه گمانه براز بو بتابت یک هذا الطالباني دو پیام هبو یک پیام یلخ متسیدارج بو پیامه که بود اشار زور بزوی هات و عندش دیار بیا و يعني عندك ديار بو پیامه که نفسك متسیدار بو و پیام ترشیده لدوایا دونه سواء لقل العراق هذا خطر لفرقة لإرشانة في تقريبا في الكردستان بوستين يتو أو بريطانا سياسات درشنا بيان وستيرن أو أبو راستي لأم كاتا لهرك هزياتي راشين كردستان فيسي بيك دنجي ويك ريزي هم دائن السياسيتان هيا وهم ملت هيا وي دربازي أم خيرانة بدين يعني أو زور قريبا يك ريزي يك خطابي وامروش بما لبو ان داخل كوا جوي اگر شرباش طيب شرابيت حكومتي هدين تشكيل بكن دروز بكن تقعد صامت زياتره برلماني كل سنه شيء بو حكومتي هدين دانا مزرعه وبخي كما سيتي يا صاحب سياسيه تباشر كردستان حكومه دروز لدى وخي كان كوريا قاصدي طبعا وعدان داود ام شرانه دروز بكن حكومه تشكيل وكانوا بالي هاولا كان واتريو عسويه روند بخلق كردستان و الراسيوكو ما مستشفى في الشركة زور برفراوان كانت يعني باكيت بسنة ثانية الشراب كانت عدد كبشر في وقت ما مستشفى يعني وقت قطر وفي الإمارات وفي أردستان السعودية هذه هي ذكر أنا شفاء ثانية هيك بكات ودون كذب وراسي شفت الشركة إيرانش كتبت كردات حلقاجة يعني كتبت مرحلة يكتب بهموش شيء دسمه أو شيء يعني إيران يعني هي الشيء برفراوان لسنتي بحمونا يك أو دس أو شيء نفس كمبو تود أذربيجان بقرتها أجيت العراق بوطن خليجي إسرائيل حموي يرشي كده سر يعني جال حلقة شوات يرشي كده سر ويا شركة المزنة وإيران أويلة وانا يجت بيكا يعني طالع في المستوى في فيك وكاتو أويلة وانا يجت بشرب برجرينا خويلك ولولا شو أو صانع عسكري إسرائيل وأمريكا بهمو هي زفان إيران بدل طبعا أوي إما بوتشل إما أويات أوان يعني تشجع شو يعني نايشار يعني أم سيستم أم رجيمة لعواز بكن يعني بله الأمن سيستم لعواز بكن يعني دورين سيستم جواز لعواز تدرين جواز يعني وده بيكشر أو رونا بتوا وبو أو زين نباش زين رجالات مش نباش في السنة أواني برشاوي روني راستا بريك عند رسول الإنجليزي سياسي عند رسول كذا بەڵام بەرچاویان زۆر ڕوونیە لەو ئێرانە چی ئەبێت بەتایبەت نەتەوەیتر هەنە لە ئێران زۆرێن معارەزەیتر هەنە مەسەلەن معارەزەی مجاهدی خەڵق هەنە بروکیشا هەنە عەرەبەکان هەن بلوج هەن ئەمانە هەمووی معارەزەی ئێرانی بەڵام تایکە هیچ حرەکەیەک یا تایک ئێران نییە
يعني إيران دولتي آسان نية بله راسي هم بو أمريكا وإسرائيل هم بو گۆڕانکاریش نەخۆی لەناوخۆیان گۆڕانکاریە ئەتوانێت گۆڕانکاریش قبوڵەکە وانە زووش ئەتوانی گۆڕانکاریکە قبولکردەوە ڕۆژێکی زۆر لەبار لە ئێران هەیە ڕۆژەکە پاشە ڕۆژی دیار نییە یعنی پاکستان چۆن ئەمریکا شەڕی دەستپێکە احتمالە نەتوانێت بزانێت کەی کۆتایی پێبێنێت ڕۆژەکە وایە. بله نا کاک شارەزبیم گەلتە بەتایبەتی بەریەکەم دەرباسی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی ببن پرسێکی من هەیە باوەیەک کنجی بەرسی ڤیدیۆیە باش بم گەلۆ وڵاتên کێنداوێ بەتایبەتی وڵاتên ڕۆژهەڵاتە ناوینیان کو بارگەهێن دەولەتên یەکبوویان ئەمریکا لێ هەین کو نها ێریشی وان تێکردن divê êrişê de em bêjin Amerîka gelek alê rexne dikin dibêjin Amerîka hesabê wan nekiribû tenê ji bo parastina İsraîlê hesabê wê kiribûn û niha berdila herî giran ev welatên din yên li rojhilata navîn didin. Tu vê yekê çawa dibînî û ya din jî ji bo ka ez te qut nekim niha di nava rewşa heyî de hem ji partî û hezbên siyasîyên Rojhilatê Kurdistanê hevpeymaniya wan û hem jî daliyê civakê de tişta herî sereke ku divê bikin çi ye. بله پرسیارێکە دوو پرسیارên gelek giringên demeke zêde dixwaze ku mirov şirove bike lê bi Kurtî Amerîkayê bo wê nexeme ku li welatên herêmê çi diqewme zaten hedef û armanca wan û İsraîl ew e ku bi van hêrişên ku dewleta Îranê dike ser van welatan nakokiya di navbera wan da zêdetir bike او اسلاما کو حاکمه چه اسلاما سنی چیا شیعه زیدتر بکوه بر نشان پرسه و کو لیاقت حاکمیت یا خلقی دناوا واندا کتیه بن سفره وکی دنجی امریکا قد نخوازه اولاد تداخلی شر بکن چونکی ندخوازه بلوکا اسلاما سیاسی یا سنی نه بلوکا اسلاما شیعتیه لهمبری یک ضعیف ببن دبیجن هر دو بلا بمینن بوکو او بکاربن در رجالاتا ناوین دال ولاتا کی وکا عربستان سعودی بچن بصادان تاجراب خورا ببه دهان پروتوکول اکونومی سیاسی گریدن و برجواندی وان بینجی لروجاوای کردستان جمدید یعنی به نهایت به احترامانه دما دگوتن ما پره دایه و با ما شر کریه حال بکت تشتکی وسط چنه بو کردا بو کرامت خو بو حبون خو بو خبا بو برجواندین خوین نتوایی انسانی دموکراتیک شر کرن او داویه داجی ام پشمانینن کو حوال بندیوان به کردارا چه بویش برکو داویه دا تشتک چه بو کو ایران دی بیجین استاتویا روجاوا استاتویا باشور تنگاویا دولت که وک دولت ترکیه جی سروی هنده نها سر پرسا دویه روجالاتی کردستانه حتی نها پارتین سیاسی گلکی عاقلانه سیاست مدارانه دیپلماتکارانه و گلکی به تمکین نزیکی وی شریبونه گوتن جروجا بریدا ام نکاریم ببینه لشکرین ارتش آمریکا سر ارده آزمون باشور روجاوای کردستان پیش بریمنه سیاستا چند رویانه یا دولت آمریکا و ترامپ جیل پیش چاوین میا اگر لهمبری هفکاری لدجی رژیمه که دیکتاتوریا و که ایرانی هندک تضمینات هبن هندک گارانتی هبن ام آماده اینه ذاتن جبری دا کردا دناوا چارچوبه سنورین سیاسیین ایران دا بردلین هری گران کردا دانه در روح آد دقیق و از توجی نها ام داخوین گرتین سیاسی ایرانی صدی پنجی تنه کردن دناوا گروپین اتنیکین ایرانی که هنه فارسن، آذرین، بلوچن، عربن، نزانم تاتن، مازنین او ترکمنن لی بقاسی همو گروپین نتوایی که اتنیکی چارچوبه ایران دا کردا هم شرعی و رژیم دیکتاتور کرنه ده 47 سالین در باز بویدا هم بردیلین گراندانه هم ریبرین وانین وکه فؤاد سلطانی دکتر قاسملو صادق شرفکندی و به هزاران شروان و پیشمرگه لدر و سنورا جهاتنا شهید کرن و نهاجی که از ترادا آخفم جهمو گرتین سیاسیین ایرانی 49 حتی 50% لگور راپورتین یو اینی کردن حتی نهاجی گرتیه هری زیده یا جند زندان ایرانی ده که هشتا گرتیه بقاسی 18 ساله زینب جلالیانه یعنی کردا
بۆ دموکراتیزەکردنا وان وڵاتên دیکتاتۆر مەئاب کو رژیمên سەلەفی ئەخوانی ئیسلامی بە شێوەیە سونی ئان شیعە سەرکارن بەردێلên herî giran dane ku demokrasî çêbibe. Amerîkayê dixwast Efxanistaneke nû li Sûriyê çêke. Lê ji ber ku şoreşa Rojava hebû, Kurd hebûn, nekarîn, bi ser neketin. Yanî dibir da ne şerte heçî tiştê Amerîka bêje li rû erdê pêk bê. Kurda li Rojavayê Kurdistanê planên İsraîlê jî yên Amerîka jî yên Tirkiye jî vala derxistin. Bervê hindê jî Rojhilatê Kurdistanê bi encamê da ku ji van azmûnan sûd standiye berya ku şerê cara duyê yanî 2026 dijî Îranê dest pê bike ji hêla Amerîka û İsraîlê hevgirtina xwe çêkirin. Niha di warê dîplomasiyê da, di warê ragihandinê da ji hemiya girîngtir jî niha amadekariya artêşeke hevgirtî ya hêza pêşmerge û şervana bi rêya wan şeş partiya tê kirin ku di demeke nêzik da ew mizgînî jî yê belav bibe. Weke din jî li pey vê şoreşa mezin ya ku Rojava û Başûrê Kurdistanê sinûr nava xwe da rakirin, hevkariya hev kirin, ragihandinê hezb û partî hemûbûne yêk, bû sebeba moraleke mezin bû partî û gelê Kurd li Rojhilatê Kurdistanê. Gotina dawiyê ev e, mesafa di navbera civaka Îranê û opozisyona Îraniya û ya dewleta Îranê sadî noto pênc ji hev dûr e. Mesafa di navbera civaka Kurdistanê ya hêzên opozisyon wek partiyên siyasiyên Kurdistanê bi qasî noto 5% nêzîkî heve. Yanî Kurd ji hemû grupên din, Mujahidînê Xelq, Seltenet Teleba û an jî reformxwazên ku şirîkên îroyên dewleta muhafizekariya Îranê ne amadetirin. Ema gereke Kurd jî bizanê bin ku nabe xwe bikene fidam, dîsa Kurdistanê bikene meydana şer weke salên heftê û heştê bo grupên din yên opozisyonê. Sibe dibe ku rejîm têk biçe şerekê navxweyî bi rêya Seltenet Teleba, Minarşîxwaza û Mujahidînê Xelq çê bibe. Lê ne Mujahidînê Xelq, ne reformxwaza, ne Seltenet Teleba li Kurdistanê ciyekî xwe yê hevandinê tuneye berewazî 1978. Kurd ji hemû grupa amadetirin, hemahengiyeke gelek bihêz di navbera Kurda û hizb û partiyên siyasiyên Rojhilatê Kurdistanê de heye û em viya wê demê dibînin dema ku bang dikin, dibêjin em ê girevekê dest pê bikin, yek dest li 5 wilayeta Kurd dukan û bazar û bajara tehtîl dikin û dewleta Îranê jî agadarî vê ye, Seltenet Teleb jî agadarî vê rastiyê ne û Mujahidîn jî agadarî vê rewşê ne. Mujahidînê tinê dibêjin em amadeyne xwedmuxtarî otonomiyê bideyne Kurda. Lê Kurd niha li ser erdê weke Rojavayê Kurdistanê tinê bawerî bi hêza xwe ya zatî û îradeya xwe ya siyasî û dîrokî hene. بله هول کاکشارس اجبر کو دمام جدی دایی ده به از همه هر ده همان چارچوبه گوتنی ده و جاری پرسش هول جمعه بکیم هول جمعه به تایبتی هف پیمانی هزین کردی باندوره که بچه اوایل روشلات کردستان کرد لتوهای کردان کرد پیامه که چه وهات داین و هر وها پرسامنیا دنجش بکو است قطنه که میدیم برنامه مبداوی بکن پرسامنیا دنجی اوه گلو به کردان رژیم بمینه نمینه و بکارم ایرانی دا گوهرتنه که بدن کرن؟ بۆ پرسیاری یەکەم ڕاستی ئەو بەرەی کوردستانی کەوا دروست بوو ئەوە ڕاستی خەڵکی باشووری کوردستان ڕۆژهەڵاتیش دەمێکە چاوەڕوان لە زووە چاوەڕوانی ئەو یەکبوونان یەکڕێکبوون ئەو بەرەیە دروست ببێت خۆشبەختانە دروست بوو یعنی ڕاستە درەنگ کەوتن بەڵام هەر باش بوو کاتی ساتەکە زۆر باشە هەنگاوێکی زۆر باشە بۆ ڕێکخستنی ڕێزەکانی گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و شێکژی بۆ خەڵکی باسی کوردستان ئەمە یەک ڕاستی ڕژێم بەداخەوە تاوەکو دەستپێکش گوتمان یەک کاتن لە ڕەوشێکی زۆر زۆر خراپایە بەڵام تایستا هیچ هەنگاوێکی لەناوە بەرەو مثل گەلی کورد یعنی هیچ داخوێنێکی نییە هیچ هەنگاوێکی ئەرێنی نییە بەرامبەر گەلی کورد بەرامبەر گەلانی تریش بەڵام بەتایبەت گەلی کوردەوە زیاتر وەکو مامۆستاوەکی زیاتر ئامادەسازی هەیە و زیاتر لە تێکۆشان هەیە زیان لە 40-50 ساڵ لە تێکۆشان هەیە لە زیندانە خەڵکی زۆرە و ئەحزاب سیاسی ئاکتیو ئیشەکەن
يعني تا ئێستا ئێران هیچ لە دوانێکشی نەداوە مەسەلەن بەرامبەر گەلی کورد و وەکو بۆ ملەکەی تریش دیسانەوە تۆ ناتوانانی ئەمریکایش ڕاست ناکە ینی ئەمە بینیوانە ڕۆژاوەتەنبوو ئەنی لەێوەستەکان واسادی دارەتەوە بۆیە گرنتی تا ئێستا بۆ گەلی کوردیە بۆیە باشترین نژاد بۆ گەلی کوردەوە چاوەڕوان بێت و ببینێت ڕەوس بەرەوچوو ئەڕوات ئەم کاتە ئەتوانێت چەند لەنێ سیاسەتە پێدا ڕێژێ و هەنگاوی باشتر بێت. بله هر تکیلدار یاد دنجی به طایفتی مخصص که یعنی نیرین آتا بگیرم برس جمعه نه لرشدات کردستان ایرانی به کردان جنها او پیدا گلوم پیکانه کو نقشه یک فرانسوی که نو پیک بره؟ نخیر راستی هر هنگاوی که ایرانی نیوبیو ایرانیش که اسمه یعنی هر کسی ببوره هر بکرتا جبر کدام ماجی بداوید و ببوره اول جمعه به کرد و کرمانجام دکارم بیشین کم لرشدات کردستان هم پارتیین سیاسی هم دالیه لشکری و هم جی دالیه سیاسی ده و هم جی جواکا ما رشدات کردستان به هر کسی دان ناس کرن کو او جبو هر تشتی آمده نه راسته او رول لای همو پیکاتکانی تری ایران هم معارضه ایرانی و هم هناك حكومة وخلق فيها أذان قال لي كل رخصتنا وآماده وبيا قال لي كلش ناس هيك شنقاية يقولون. بله جماعة جرمياني چراغباني سياسي جباشر سليمانية باشوري كردستان اللي قال ما بو قال لك سپاسياتت كن هوا الجماعة هر هبي. وهر وها حوالی می روزنامه‌وان و نویسکار لیکولینر دیروگناس از چه بیشم کاشار اورامار جی میوانی من بوش بو بجداربونه تجوال کاشار گله سپاس دکم هر هبی. گلک سپاس دم باش. بله بینرین هجام لور نابره که کم بدنی اود سری ساعتی ده جاره کدن می به همان برنامه روشاف الپیشیا وابن او وجاره به دو میوان خویندنی هجا روشا هی وجاره با آوایت گشتی د چارچوبه که گشتی دم ام بنرخنن زده وسا دور نکوند پشتی نابره که کن ام دیسا دگل هفبن